دم باش کدارن هجا ایرو 14 حزیران 2024 این لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 کدارن هجا ملوچین نوار روژه پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. بله اوهادش بو ریبراپو گرتین لإمرالی سری لبارویا واندان ریبراپو عمر هایری کنار و ایساکتاش او حمیل یلدرم ان لگرتیگاه تیپا فیا اولهیا بلند إمرالی تینه گرتن سهنه مهن آگاهی نینه تکیلداری تجدید مطلق آل إمرالی 1300 پاریزران سری لوزارت دادی دابون و درباره سرلیدان ده تبرسف نهاتی داین. 74 اندامین شاخه کمال حقوقناس جبو آزادی اوهاده یا وانه لسروه سری بارویا وانه دان. هفسروکا شاخه اوهاده وانه مهتاب اشگود جا عبدالله جلان او گرتین دن این إمرالیه تو آگاهی نایه گرتن. جه سو 5 بارویان 1300 پاریزران سری لوزارت داده دان. تවිشش مهدر باز بونه وزارت تبرسف ندایا. جبو تجید رابع ام بو وکیل خوره هفدیت نبکن ام سری لبارویا وانه ددن. لسر چالاکی انگرتیان جی مهتاب اشگود تجید لإمرالیه بلاوه همو گرتیگاهان بو ام نزانن لگرتیگاهان چه دقومه. بله پاریزر و مالباتان به وسیله جشنجی جبو چونا إمرالی سالیدان کرن. پاریزر امروز حقوق 100 سالی و مالباتان به مبستا جشن قربانش با ودیتنا به ریبراپورا و سی گرتین دنیل إمرالی دبن تجدید گرتن را چه بکن سالیدان کرن. جی پاریزر امروز حقوق 100 سالی رزان سارجا رازی öztürk فایق özgür erol و mazlum dinç desin şankiri ku sune mehen jimwakile Abdullah Öcalan o girtiyen din Ömer Hayri Konar Hamile Yıldırım ve İsa Aktaş تو آگاهی ناگرن و که پاریزر درباره جانم وکیل خودش بفکرن پاریزران گوتن سریل سردوزگری کماری بورس و مدیریت سازی جزا انفاذی إمرالی دانه و ام داخواز کین کو در جشن قربان ده کو نابرا هفته و 21 حزیرانه بچنگرا و إمرالی موکیل خوره بدیت نبکن حتی دیار کرین کو مالباتان جی بره ریبر اپو محمد öcalan واسی و مازوم دینچ بره عمر hayri konar Ali Konar, برای Hamile Yıldırım, Polat Yıldırım, o Xoşka ve İsa Aktaş, Meliha Çetin ji bu hevdetine salidan kirine. بله ریبراپو و هر سه گرتین لگلوی لگرتیگاه إمرالی دبن تجدیدکی گراندنه. پاریزر ریبراپو رزان سارجا برسوا وزیر عدالتی دا. هکی ده باندمیده رزان سارجا جیوید بیجه هکی تجدید نبه چه ماهون راپورا سپیتیه اشکره ناکن. سونه مهن آگاج ریبر اپو حمیل یلدرم Ömer Hayri Konar و ویسا اکتاش نای گرتن و به تجزیه که دجوار ره روبرونه لالیه که اف تجدا گرانکیری بردوام دکه لالیه دنجی وزیر داده یلماستون دجیوینا کمیسیونا مافیا مرووانا مجلس دا آخوی و تجده انکار کرد پارلمنترا دم پارتی نوروز اویسال اسلام پرسا تجده جی تونچ کرد تونچی تجد انکار کرد و اف برسف دا تجد تونیه بریارین دادگریا انفاز ده سپاندن جی پاریزر ریبر اپو اندام بیروی حقوقی 100 سال رزان سارجا برسوا وزیر داده یلماز تونچ دا رزان سارجا ادعاین تونچ وقت خوازن سرسوچی اشکنجه لإمرالی برگیرن رخان پاریزر رزان سارجا بالکشان سر داخویانین وزارت اوها گود داخویانین وزارت خوابخاندن و رواکرنا آگاهی نگرتنا إمرالیه دخوازن هم سپانین دیجی قانونیین لإمرالی و اشکنجه لإمرالی روا بکن هم جب داخویانین خو نشان دادن که وظیفه خو خراب بکارتینن نزیکاتی خلط نشان دادن ام دبینن که وزیر داده بوان داخویانیان جبر پرسیاری دربه دخوازن بوان داخویانیان سر خلق تولیه بکن و روشایی لإمرالیه شلو بکن دوی مافی بنگین و آزادی مروین دگرتگه هنده وره تامین کرن لبله هکه هن رابن وان مافان آستنک و سینوردار بکن و قدخه بکن جخوه افدبه تجید لإمرالیه موکیلن ما ده شرطن کجر تجید درباس بویه یشتی استا تندی و کس
kes nikara navekî jî lê bike. Yani şert û mercên li İmralê yên heyî îşkence û dijî murîvî derbas kiriye. Têcî têgihek ji bo sepanên li İmralê gelek kêm jî dimîne. Rêzan Sarıcar ji hikûmetê û Wezareta Dadê pirsa heke li İmralê têcît û îşkence nebe nexwe hikûmet çima cesaret nake ku rapora CPT'ye ya ku ji adara 2023 ve di destê wan de eşkere bike kir û wiha axivî. Di heman demê de hikûmet çima biryarê netewên yekbûyî yên li ser şertên İmralê ku dixwaze demil dest bên rastkirin çima ji nedîtî vede. Her wiha bi salan CPT pêşniyaran dike ku şertên İmralê bên başkirin lê çima hikûmet hewl nade ku baş bike. Gelo Wezîrê Dadê çima raporên CPT'ye ji nedîtî vete û daxuyaniyên ku civak raya giştî dixapîne dide. İddia dikin ku qedexeya malbat û parêzeran li gorî hukûqê ye. Lê gelo çima her tiştî ji parêzeran vedişêrin û bi veşartî birêve dibin. Belemberê xwe bidin şerê li dijî dagîrkerê li Metîna Çalakiya Kurdîne ya gerîleyan pêkhat 6 dagîrker hatin cezakirin. Hepegeragan li herêma Metîna di Çalakiyekê Kurdînê hêzên gerîla de 6 dagîrker hatin cezakirin. Di daxuyînê navendera Gand û Çepamin HPG de hate gotin li qada berxwedinê agirê ortayê li herêma Metîna hêzên gerîla dagîrker xistine bin kontrola xwe. Bawayekî Kurdîneyê jî lê dane. Di encama Çalakiyan de 6 dagîrker hatin cezakirin. Di daxuyînê navendera Gand û Çepaminê HPG de jî hate gotin. Li herêma Metîna 12 Haziranê saet 18 de li qada berxwedinê girê orta hêzê me li dijî dagîrkeran Çalakiyekê Kurdîneyê kirin. Baskê destpêkê ê çalakî bi çekên ferdî û nîv otomatîk li çeperekî çekek giran ya A4 xistine. Di encamê de du dagîrkerên di hundirê çeperê de hatin cezakirin. Çekekê A4 û çeperek hate îmha kirin. Di hema demê de li çeperekê din jî hate xistin du dagîrker hatin cezakirin. Bomba avêjek û çeperek hate îmha kirin. Baskê duyemê jî derbêngiran li dagîrkerên di hundirê çeperê de xist. Li vê derê jî du dagîrker hatin cezakirin çeperek hate îmha kirin. Di encama Çalakiyê de bi giştî 6 dagîrker hatin cezakirin çekekî giran ya A4 jî û bombay avêjek û 3 çeper hatine îmha kirin. Êrişên Dewleta Tirk dagîrker jî wihane. 13 û 14 Haziranê li herêma Xakurkê qada Sinînê carekê li herêma Gare qadên Gozê, Deryê Hirçê û Girê jî çar biborînin 3 caran. Li herêma Heftanînê qada Kanîbiyê 2 caran. Li herêma Metîna qada berxwedinê serê Metîna carekê bigiştî 7 caran bi balafirên şer hatin bombekirin. Belê balafirên Dewleta Tirk derdora gundekî Ranyayê bombe kir. Li gorî agahên ji herêmê hatine standin beriyan habe demekê Kurd balafirên şerên Dewleta Tirk dagîrker derdora gundê Paşkutel ê ser bi bajirokê Ranyayê ya girêdayê îradê raperînê bombe kir. Derbarê ziyanên êrişê de agahî bi dest neketin nalê din balafirên Dewleta Tirk di heman demê de Çiyayê Metîna ya girêdayê Amediyê jî bombe kir. Derbarê bombabarana li vir jî agahî bi dest neketin. Belemberê xwe bidin Bakur û Şilatê Sûrî 209 şervan ji Akademiya Şehîd Çavreş û Şehîd Welat mezûn bûn. Li Akademiya Xweparastinê Şehîd Ehmed Elî dewreya 47 a bi navê Şehîd Çavreş û Şehîd Welat hate birêxistin kirin û ji Bakur û Şilatê Sûrî jî 209 şervan beşdar bûn. 209 şervanên dewreya xwe bi serketê qedandin ji bo derpûçûnê jî merasîma leşkerî pêk hat. Endamên desteya perwerdê Meclîsa Leşkerî Iraqê Rêveberiya Xweserê Demokratîk a Herêma Bakur û Şilatê Sûrî û Herêma Rêveberiya Xweser Iraqê û malbatên şervanan amade bûn. Ji fermanderên Erka Xweparastinê Hazim Elî bi navê desteya Xweparastinê axivî şervanên serketine pîrozkir wiha got. Tevlîbûna we di dewrê de îspat dike dilê we li ser vê axeya. Piştî we perwerdê bir dozî siyasî û leşkerî bi dawî kir divê hûn axa xwe ji dagîrkeran biparêzin ji ber ku ev ax bi xwîna şehîdan hatiye rizgar kirin. Piştî xaftina fermandar şervanan sond xwar sozdan şehîdan û malbata ku malbatên xwe ku de axa xwe biparêzin. Belê rojnamevan Serdar Karakoç bi şert hate berdan godarên hêja rojnamevan Serdar Karakoç ê li Hollanda hate girtin îro li dadgê bi şert serbest hate berdan. Dadgê 5,000 euro kefalet diyar kir û biryar da ku Serdar Karakoç her hefte îmzaya bide. Her wa destanên ser pasaporta wê
قد خیدر کتنا در ولد جی لحات برین حتی زنی و 24 تیر مه دادگاه سردار کاراکوچ روزنامه‌وان چه ببه و دادگاه جی بریارده کو 5 دار ببه روزنامه‌وان سردار کاراکوچ 23 گلان جالی پلیسن هولندا و لمالا خو هات بو بنچاف کرن سر دخواز ایاده آلمانیا جه هات بو گرتن ج سالن 1990 وروجی دکار را کاندن آزاد چه دکره ولی قیوم AKP داگیرکر 4 میلیون لیره ترکیه دین خستیه ستوی شهرداری اله دم پارتی دل بجاردن سوی کادار ده شهرداری اله قازنج کر و جدستی قیوم AKP داگیرکر درخست لبل شهرداری بدینه کی گران دور گرد قیوم AKP نزدیک 4 میلیارد دین دستوی شهرداری دهشتیه قیوم قسمک وی پریجی جسه بانکین جدای رایج وکی کردی شاندیه سری کردیانجی زیرتری 209 میلیون لیره دولت تاترک انگولیرین ترکی فایز خبته تبیوی مصرف گران تدیتن کو قیوم قروش کی وی پریجی نخستی خدمت واشر ولی پلیسین دولت ترک هفسروک ایهاده یا ازمیر شوپاندی و تاجیز کریه درکت هول پلیسین دولت ترک هفسروک ایهاده ازمیر زیران گمش شوپاندنه تاجیز کرنه و گفله خوارنه لسروی کی احاده اوهاده چهده و تیوی جوینا چپامنی پیکانی هلوستا پلیسان شرمزا کرن نجوینه دره ببره احاده ازمیره ریببر احاده ازمیره گلای بیلیجی آخوی و گود سروکا ما زیران گمش به بهانه خباتن کماله ددمه کی نزیک ده گلک جران هاتی شوپاندن و تاجیز کرن هم لبر اوفیسا خو هم لبر مالا خو و لقاد جان هاتی شوپاندن اف تاجیز پلیسان به پیکنا مافانه و لدروی قانونیه دوی بر بسیار ورن دادگاه کرن ام بانک لرای دران دکن زخت و تاجیزن لسر پاریزوان مافی مروان بداوی بکن ام پی واجویا مشاندنا لپرسینه اداری و عدلیه پیویسیا لدیجی پلیسان و اشکره کرن و جزا کنا بر بسیاران بشوپینن پاشجی زیران گمش آخوی و گود جبو کو از جنه که پاریزوان مافی مروانم زخت لمن تکرن از جته کشنا خوا تجاری پاش کافده ناویشم ولی لفرانسا اتفاقات چپگران برنامه انیا گل آوا کرن پارتین چپگر این فرانسا پیشتی تکچونا سروکمار امانوئل ماکرون هل بجارتن اوروپایی ده و تکلر اعلان کرنا هل بجارتن پیش وقت لدیجی راسکرین رادیکال انیا گل آوا کرن انیا چپ گران ناوی خوش کوالیسیون چپگران آد سال 1936 لدیجی گفان ناسیزمی لفرانسا هاتی آواکرین گرتیه روژا پنجشنبه سروکین سوسیالیستان کسکان کمونیستان و لفرانسا اینسونیمیسه bu yereki giring asiyasi sılav kirin lebele hayanaha lefkirne ki pek nehatiye ku ger serketine kwara bedes kısın ve ki serukatiye hükümeti bike liser partiyen çepkir jali aligir u civaka sivil ve zahteki ciddi heye duhazın devşi mantıqa profesyonel asiyasi berdin giride berjüvendiğin xoyin şahsi tevne gerin jibu ku ef koalisyon dına hamu beşin civaki de bela bebeji kampanya temeşandın partiyen çepkir be ittifaqa xwal lebendine lehemberi raskiri radikal del بجارتنان ده سرکتنه بدست بخن هر وا برنامه اوینا گل bu burinin برنامه انیا گل هیمانه که وکر راکرنا رفورمن حکومت ماکرونیتون راکرنا رفورما تقاویدان ستاندنا برگریین جبو زیده کرنا هیزا کرینه لگوری انفلاسیون اندکس کرنا بوها و موچین تقاویدان و ثابت کرنا بوهاین کلوپلین بنگهین و دابین کرنا آگیر بستا شری لغازه و ناس کرنا دولت فلسطینه خدمت گزارین تکیلدار افها و پرورده جهد کرن وان پنگاوین تا پارتین چپکر کدنا و راسکران ده لوازبون و بلاوبونک چه ببه هر وها پنج سندیکاین SGT, SFDT, اونسا و دهمان دمیده سولیداریس جبو داوی هفته بانگا مزنترین پقو پیشاندانم کرن و کمالین بناوه اسمانوس افخام و دهمان دمیده آتاک جی پیشگیری و بانگی کرند همان دمیده بجیشکن جهانی جی بانگ کرن که همو هز لدیج راسکری رادیکال یکیتی خواه پیک بینه بله نوچه داویجی در باره چند هنری ده جهوزان شمدین آلبوم که نو به ناوه زوزانین ما یک جی کسیتی نافدار موزیکا کردی هوزان شمدین دانزه ستران ده آلبوم زوزانین ما ده گهاندیه هف و جالیه
ART rekord سیوه هاتیه وشاندن هزان شمدین درباره آلبومانو دج آن فراخ و گود جبلی ستران زوزان ما ستران دن همو ستران گالرینه و جچار آنین کردستان هاتنه برف کردن هزان شمدین دازانی کو او دنابره سال 98 و 2018 ده 20 سالان برنامه دنگ بیجی آماده کریه و آرشیوه که مزنجی کمیسر هف کریه هزان شمدین گود مد ستران زوزان ما ده بحثا زوزان لئیدر سینکی الگزی و آغم خانه کریه زاروکاتیا من لوان زوزانان در باز بو چوم زوزانان چاین کردستان جبونا من هر تم بویه چافکانیا سود گرتنه از دی جشن نوروز ده چوما کردستانه و چای قندیل من کنسر ایدا پیشرا من کنسر پشتی کنسر جی من سردانا وارگه شیترو سمجودی مخمول کرد لورجی من جبو سترانا دسپیک آلبومه میمو که کلیبک آماده کرد اف کلیب لسر مال پر یوتیوب یا آرت رکوردسی هاتیه وشاندن اف جبو دسپیک که کو اما دکاری زوزان ما و دنجام ده آلبومک در کتهوله برای به سترانشی ام هاتن داوی بودن آخوا ببینن دنا و خیلی خوش دادن باش چون زوزانا